Так, салам барыңарга. Мени көрүп жаткан ноутбуктун алдында көрүп турган биздин туугандар ким көрсө да, короче, барыңарга салам. Бүгүн 31 декабрь, ровно саат 12:00 2024 жылы өтөбүз. Азыркы учурда үйгө бараткан кезим. Үйдө азыр даярдык. В этот Новый год всем нам повезет. Я найду под елкой чистую любовь. Праздник унесет вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пройдет. Самый волшебный день в году. Мне не нужны ничьи подарки, ведь я и сам уже могу стать самым лучшим Санта. Всем моим братьям салют, и в небо летит салют. Где мой любимый салат, нас мама зовет к столу. Я загадаю желание, чтобы исполняли желания у всех. На мне много льда, и поэтому в курточке деду в подарок Снегурочку. Мы уже на месте. А берде, как всегда, папам. Ana videoblogga bir iki söylep koyunca. Şükün gülü. Kimge takıyor? Hay. Как всегда, özümüzge de. Şamga tarat alıyor. Ne oldu oturuşun? Oturup geldik. Ana uyda ko'raylikchi baliqlar qanday bo'ladi. Так, mana Emma Brizi. Al su, bir qarab. Уже papam aytib qo'ydi. Papa. Hazır video tartılay. Jengim. Derdikler bo'ladi. Hiç kim görmesem Halit Bey, Elina, Omar, Amina, Arınar Can. Hiç kimse görmedi bak böyle abi canım. Abbas, İslam, İlim Bey, Aydena, Aycemal, Varınar Cancılar, Nur Cemal. Ha, endi o'zi patraditsi silab qo'ying papa endi. Vardık tuğandardık elbatkan canı cülmeye tutkayma. İyi. Qisqa bo'lib qoldi-yu o'zi murdaqlar. Qanali qo'l. Aytaş, şükün, gülü, turak, ötkür, Eng qizig'i, burkat. o'sha aytganlaringiz bittasini ham ko'rishgan emas. Keyinchroq ko'rishadi endi. Короче, мен танцовщик үйреніп начинающий лось. Короче, кринж момент болып кетті, по-любому. Кейін жағы көргенімді айтамын, оқын енді сен танцовщик қойдың. Білемін, қашан көрем. Реально, бірақшы, 2024-ті келіп отқананы ең ақырқы мындай нормальный жаңы жыл достас, потому что ержанкем, елеркем geçin. Narkı жылы geçin oldu. No? Ben de bir hafta oldu. Onda qanday qilsam bilmiyorum. Qısqасы eng ақырқы 2023. Men tanıdım. Короче, ақырқы моменттердің бірі болды. Эми ақырқыда емес, азырынча. Кореяга кетебиз буюрса. Ерлан акам артынан эле биз дагы уже жол алып атабыз. Элер акам биринчи кетет, анан мен кетемин. Элер акам чакырып коелук. Bu jigit nemesini жақсы көрөт. Кызыл
formasını. Qancha yildan beri patriot Yıldan diyordu. beri patriot bo'lib, kechpay жүрөт. Merry Christmas. Açırıyorum. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Ot vereceğim hoş muydu? Sonra benim toluk bu diyeceğim yani. Ha, elerken. Ya. Rahmat. Al su. Elerken isterse de men аны urib aytib qo'ying. Короче, elerken menen последний разымдай. Yani последний раз емес қой, таланча жылда апам бұл сөз жаман көрді. Таланча жылдан келемі бірге тосалым. Ben Bırak, canım. hazır. Sen biraz diye bekledim. Papam. Я уже просто не знаю. Erman Hakem'e salam et koyuyorsun ona. Erlançık. Sonra kısam almadım. Karıslarda yangın çıkmadı ya. Жаңа тосып қойсаң ғой. Kafir de olsun için tost. Nah, beni yem tut. Benim tost. Erman Hakem olsa aytamırım. Oo, Jayparski. Ой, Джейпаркский, мына Джейпаркский сілі. Ой, мо, корейстер, аппетит. Чапылдатып жейсің керек, ошондон кийин кореец болот. Erlan'da heyecan hemen olanlar. Ержан, өзіміздің мұрда корейский стильге айта бербейлік пе? А? Қандай дейсің? Ercan. Özürle koreyski stili aytar beysmi ha? Ne deysin sen? Надежда мен апа. Сесе? Kıra. Молодец, молодец. Ha, молодец. Апамчы, апам, апам çıkmadı mı? Ana şu. Apam haligine. Çakılış. Папам ең главный, папам камераға түшті білет, папамчы. Yoba tağlarını zapt etsin gerek. Давно захет келген. Мен мына корейский окшош. Кореец, настоящий кореец. Мени көрүп азиат дейишет мен, Erken yok ortasın da onu. Ha? Temiz sınır bakal hakem dedi de askeri. Ким эмес? Честно айтсам, көріп мақаласың. Мен вроде мындай. Sen görüyorsun ne yok? Nakachınlık. Мен накачанный, чындыгы накачанный мен мына. Boğulardı. Жок, бул мына бицепсы дейт мына. Ne? Трицепсы. Бицепсы. Biceps. Biceps. Короче, meni Darya men surat yapıp koydum. Извините, но мы закрыты. Меня колеса. Я ит. Ит хочу, ит. Kim? Ит. Я местный, я не местный. Ya Berkin de ya için geliyor. Я билбейм, баба ал ошо тосуп. Ne? Kim tuttu? Ercan Hakem ne? Abi videodan basarlar bizden. Gezden gör atın. Merry Christmas. Эй. Это уже слишком. Oturun otur. Ya o ya. Kim taptı? Nakaşın olsun. Buna Erman Hakem. Buna Kevin de gelip bas. Buna Kevin özü. Siz kimsiniz onda? Bayağı ülkesi Pepsi çalan. Pepsi hem turat mı? Жок, видеобу же сүрөтпү. Süret koyu süret bile. Ana törtön men surat tutuş. Törtem? Алсың, андай кылба. Как еще, как заговорит Булут? Çekil at. А сіз мен тартып отырсыз бе? Мындай идиотский ракурста идиотский. Бля, что-то я не до конца удовлетворен своим луком деп ойлаймын, не десем. Он жоқ өте. Кечеге караганда карасаң, Eski способностьтерин керсе, bunu сына сукровочный. И с Новым годом, друзья. Желаем счастья, успеха. меники баары жапштырып кайттым. Успех. Evet abi. Я лучшее качество. Где лучшие качества у нас в айфоне? Где люди живут камерой у нас в айфоне? Emir Paruslov.
Пару слов туда не сделаю, потому что это 2023 год, скоро 2024. Нормально көрінді ма? Егерде пожелание айтып тұрған болсам, 2024-2023 қарағанда 1000 есе жақсы болсын. Миллиард есе жақсы болса, вообще зор болады. А так 23-ке 1-ден 10-ға чейін оценка қоя тұрған болсам, 1-ді қоямын. 1-ді ішінде Дарья төрелді, ошо көп нәрсе болды, а так -9. 2023-тің сценарийсы вообще десін. 24 күні кейіз. Хотя 24-ті любой нәрсені күтсе болады. 22 не болды, 23 не болды, 24-ті әр нәрсені күтсе болады, что я ожидаю самого худшего. Короче, 2024 жыл кирип келишине дагы 2 саат убакыт калып тур. Буюрса бул жылдар эми бир башкача болот деп ойлойбуз. Себеп дегенде Кореяга барабыз. Кореядан буюрса жакшы видео блогдор киргизебиз. Эрлан акам, Эйлер акам биргеликте. Сондуктан мени видео блогдорумду токтотпостон көргүлө. Ержанке, сіз азыр обязансыз, Ержанке, чтоб Джунсангтың стилінде басып қойшы қойшы. Кетті, давайте, Ержанке, Джунсангтың стилінде, давайте, бер. Up on this funk and give me miracles. Make you know how we love to ride is something we control. All night long we rock to this, screaming I testify this loving. All night long we rock to this, screaming I testify that we'll survive and test the time. They can't deny our love, they can't divide us, we'll survive it. Ana Emir Akın'ı koç. Короче, 2 minut kaldı. Dostlar. Новогодняя атмосфера слишком легкая. Короче, уже салюттарды жандырып. Haters, fresh boy pull up on they low. All the best get moved but the bass slow. Got army behind when we say so. Let's go. Side step right left to my beat. Right up to my beat. I like the move right with me, baby. Know that I get paid. Let me shake it like it's cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Full life. Cool time. And you know we don't stop. I like it. You be like, oh my god. 12 oldu. 12 oldu. 1 январь 2024. Мои поздравления. А? Мои поздравления. Men жаңы жыл өттім. Білene адамдар көп болды эле го дейм. О, эм Qo'shnilarim bu yoqqa chiqdi. Bahodir. Жаңы жылыңар менен sizlarga bir nima qilib qo'yayin. Marjana qiz. Ya shundan keyin balanchi жылдан keyin ham kelib tursangiz.